Referen Mazmur nomor 868. Keliasan Tuhan tetap ku andaikan sedekat-dekatnya. Oh Tuhan, rasa lalap atiku ngandekan kalang ate dusi tetap. Kesetiaan duku beritakan man kerina kesusuran. Sabab kalang atendu tetap rasa lalap. Kesetiaan du pagu pagi langit. Keliasan Tuhan tetap ku andaikan sedekat-dekatnya. Oh Tuhan, sangap kal bangsa sinembah man badu alurende. Kini ulin dunal sali geluna. Arkiteken kam dem ia ibas keriahan. Kini ulin du ipujina segadang wari. Keliasan Tuhan tetap ku andaikan sedekat-dekatnya. Iberikan du kempak kami kemenangan simbelin. Arkiteken kini ulin du maka kami menang. Sabab kam oh Tuhan, Engkau milih sekawal kami. Kam o dibatasi badia Israel, Engkau nangkuhkan raja kami. Keliasan Tuhan tetap ku andaikan sedekat-dekatnya. Haleluya nomor 255. Haleluya, haleluya, haleluya. Kam bangsa si badia, imam-imam raja sini pilih, guna meritakan kini ulin dibatasi melin. Ia engkau di lokam darat hidur kegelapan nari, kubas terang nasilanai teralang cilena. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kap ras kam janah ras tendindu oken ibas Injil sibadia nari rikutkan Matius kemuliaan man bandu oh Tuhan. Ibas sada masa nina Yesus man rasul-rasulna ise kelengen atena bapana entah nandena asang kenaku lama tunggung ia ras aku. Ise kelengen atena anakna sidilaki entah sidi beru asangken aku lama tunggung ia ras aku. Ise lamersan kayu persilang ikutkan aku lama tunggung ia jadi ajar-ajarku. Kalak si pertahankan kesahna ia kebenen kesah, tapi kalak si kebenen kesah arkitikan aku ia ndatkan kegeluhena. Ise ngalo-ngalo kam, ia kap ngalo-ngalo aku. Jangan ise ngalo-ngalo aku, ia lo-alo na kap ia sinuru aku. Ise ngalo-ngalo nabir kitekan ia sekalak nabi, ia lo kena maupahna bagi ia lokan sekalak nabi. Ise ngalo-ngalo kalak bujur arkitekan ia sekalak si bujur, ia lo kena maupahna bagi ia lokan kalak bujur. Ingat, ise mereka sada cangkir lo mergah man sekala ajar-ajarku sikitik nakal arkitekan ia ajar-ajarku. Tuhu ia lo kena ngepagi upahna.
Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Nande Bapa turang rasenina, manusia megati nilahkan kiniseran, tang tangan ras prabeben. Guna ndatkan sukses, mawan jelma langit erjuang ras erkorban. Jelma milih dalan mintes, tak alu cara nangko, ngusih korupsi. Piah la segan gernapkan kesah jelma si deban, adi ngananami sakit raswin, adi banci pedas idungi. Jelma la tahan ras langit swin, adi memang harus senang, ras senang, kai harus ngananami kini seran. Bagem ukur kala arkiteken sie, kai pe cara jelma rusaha guna nilah ras ndalani dalan mintes. Jadi jelma Kristen, pengikut ras murid Yesus, megati jelma nungkun, kai melala perbeben, tang tangan ras kiniseran. Arkiteken sie tupung nganami kiniseran, perban gelar Yesus, perban jadi Katolik, la segan ras alu mesunah jelma nadingkan kini tekena megati jelma nadingkan kini tekena arkiteken ekonomi, arkiteken perzabun, arkiteken jabatan. Sebab tupung jadi Katolik, ia la jadi bayak, jabatanna la nagi ras dibanna. Alu mesunah kini teken igancih alu perkara-perkara siakap naturlin, ras lebih pesenangkan geluhna, ras la melala kini seran. Yesus ibas Injil wari enda ngajuk kita guna jadi pribadi si tampil kempak Yesus. Pribadi si tampil kempak Yesus. Ema pribadi-pribadi si lebih kelengi Yesus asangkan bapa nandena jine. Lebih asangkan anak-anak na jine. Jelma singgit mersan silangna ras ngikutkan Yesus. Jelma singgit kebenen kesahna. Jelma singgit ngalo-ngalo pengikut Yesus. Singgit ngalo-ngalo krina nabi ras kalak si melumbar. Erdami biak sini tawarkan Yesus kempak kita. Pang ikutkan Yesus ertina pe pang ras singgit ngananami kini seran. Itetaskan Yesus pentingna kiningkitan guna ngananami kini seran. Tah kiningkitan mersan silang selaku syarat guna ngikutkan ia. Ise saja sila mersan silangna ras ngikutkan aku, ialah pantas kempakku, nina. Kegeluhan jelma-jelma Kristen lalap ikanditkan alu silang. Misteri silang kini seran manusia erpengertin. Bagi kuga Yesus erdandankan mati ras kekekenna, kini seran ras kematen enggo iteki selaku dalan jaga kemenangan tah kesenangan geluh. Kini seran ras kematen korban si arus idalani guna ndatkan ulih tah kesenangan ibas geluh. Nandi Bapa turang rasnina, kita perlu narami kini seran ras korban, tapi adi kita idilo guna ngananami kini seran ras korban guna kesenangan ras keselamatan sesapihta, maka min kita banci ngadepisa alum meriah ukur. Tetap silang rulihkan keselamatan. Silang dalan nuju keselamatan. Yesus jadi jaminan sebab ia nggondalani dalan mutu kegeluhan tah ulih sidatkan kita bas keluh rekantikkan kel nangdangi uga belinna perkara si korbankan kita guna jakasa. Lalit kesenangan adu laar korban, lalit keselamatan adu lalit silang. Berak kita ngasup jadi pribadi-pribadi si pantas kempak Tuhan ras kempak sesapi. Amin.